I ćao svima, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Pre početka klipa želim da vam se zahvalim na velikoj podršci, hvala vam puno na 2760 subscribera. Večeras očekujte još jedan live, tako da uđite svi oko 9, sada ima oko 8 sati, tako da, znači to je to. Možda malo kasnije bude, vidjet ću u stvari, da trebalo bi eto, oko 9, malo nešto posle 9 nije ni bitno. Semedo je prešao u Villarreal za 14 miliona, što je dobar posao i za Sporting, a i za Villarreal. U Villarrealu smo vidjeli Bahia prošle godine i bio je fantastičan i prodali su ga Manchesteru, tako da možda će ovaj Semedo biti stvarno onako stub odbrane u Villarrealu, ali vidjet ćemo. Sljedeći igrač je Sami Khedira, Sami Khedirin, bratu Sami Khedire, to sam htio da kažem, koji je prešao za džabe u Augsburg, tako da eto, znači istekao mu ugovor sa Leipzigom i eto, znači vjerojatno u Leipzigu nije ni igrao dovoljno, tako da oni istali produže ugovor ili ne znam stvarno šta je bilo, nisam iskreno ni znao da Khedir ima brata, ali eto vidio sam ovo i morao sam da ubacim. Idemo dalje, inače nema nekih top transfera zato što još nije ni počeo prelazni rok, ali za start solidni. Sljedeći igrač je Maximilian Philipp koji je prešao iz Freiburga koji je odličan ove sezone u Borussiju Dortmund. Idemo dalje, kažu da će biti novi Marco Reus, ali vidjet ćemo. A sljedeći igrač je Rodriguez, ali ne James, ovaj Rodriguez je mnogo mlad, ima 24 godine, igra u Wolfsburgu, znam ja njega još od tamo protiv Reala, mislim da on dao gol iz penala, kad smo povedali 2-0 u četvrti ili osmini finala, ne mogu sjetim Lige šampiona, ali vidio sam odličan igrač, tako da odličan posao za Milan, valjda će konačno ta leva strana Milana biti dobra, posle Maltinija. Idemo dalje. Sljedeći je Kessie, opet igrač koji je prešao u Milan iz Atalante, ovo je pozajmica, tako da mislim da će ga otkupiti Milan ako bude bio dobar, ali vidjet ćemo. Stvarno mislim da nemaju pravo da dovedu toliko igrača, pa eto uzeli su ovog Kessija na pozajmicu, to jest Kessija, ali eto, znači dobar posao sigurno. Idemo dalje. Sljedeći igrač je Šeferović koji je odličan posao napravio, znači bukvalno po meni je pravi izbor Portugalska liga da se vadi karijera. On je mlad, ne znam koliko ima godina tačno, ali mislim ima 25-26 godina, nema više. Znači u Portugalskoj ligi može da napravi tamo čudo, igraće Ligu šampiona, Ligu Evrope, sigurno ostvario Ligu šampiona kvalifikacija, mislim da ne osvojili titulu, tako da igraće Ligu šampiona direktno, moći će da sigurno izvadi karijeru i da se opet vrati u top 5 liga, ali dobar posao, idemo dalje. Sljedeći igrač je Noboa ili kako već, koji je prešao iz Rostova u Zenit za džabe, tako da ne znam puno o ovom igraču, znam samo da je bio Rubinu iz Kazanja i eto, to je to. Idemo dalje. Sljedeći igrač je Filip Stojković, inače očekujte ovako transfere sa Balkana, ovo sam morao da ubacim, prošli put sam ubacio na primjer Milenkovića, pa ne znam, ubacio na primjer ako bude neko iz Dinama prelazio Rijeke ili tako nešto, ja ću to ubaciti, nikakav problem mi nije. Ali Stojković već imao karticu, Milenković sam morao da pravim, a Stojković Filip ima karticu reprezentativac Bosne, ove Bosne, Crne Gore. Eto, znači to je to, mislim da igra, nisam siguran u stvari da li igra, mislim Vešović igra 100%, a Stojković stvarno ne znam. Idemo dalje. Inače sad sam Vešović poklonio zato što je bio u Zvezdi ranije, a sljedeći igrač je Vrančić koji je prešao u Norwich za 750.000 evra, što nije toliko puno, a mislim da može, ne znam koliko godina uopšte ima, bio je ovdje u Nemačkoj ligi, tako da može Championship sigurno da igra na visokom nivou. Idemo dalje. I posljednji transfer, Jeremy Menez koji je kroz dosta klubova igrao, bio je u Milanu, bio je u PSG-u, sad ne znam stvarno gdje je bio pre PSG-a i to, ali nije sad ni bitno toliko, bitno da je prešao iz Bordeauxa u Antaliju. Tako da ne zna se cifra, to ću možda u sljedećem klipu reći ako se sazna, morao sam da ga ubacim jednostavno, dobar igrač, bio nekad u PSG-u, tako da eto, to je to što tiče ovog klipa, ostavite like, subscribe, vidimo se večeras u live.